احمد چتو اندام کمیته سیاسی یا پارتی یکیتی دموکراتا کرد سوریه به نام مالپر یکیتی اور ام خیرات نواد کن سرشوان. سپاس مالا واجی آقا گلک ممنون هیدارمون خروبای خود سرکفتی. ماموستا احمد وک هندزانن شورش سوریه در بسی سال خواه هفتم بوده. سال به سال اف کریزا آلوستر دبه. خواندن وقت دبه درباره دا چیه؟ بگمان شورش در باسی هفتمین سال خود دبه. لی مواد پارتی یکیتی دموکرات مش پیشیا شورش ده حیانی روشا ای روشی و روش بروش مرته دیار کردن و او بیرو چون درست و راست بود. درست و راستی وان دیتن اجی چه بو مدود شورش کرد جه ریا خونی آشتیانه ندر کرد. جبر گو لسرانسری دنیای در رنگ شورش آنه. شورش آشتیانه های شورش چکدار های. ایگو دوان آلیا ده گلک هستنه لیکولی ناسن ده پیه شورش آده. شورش آشتیانه دوی دما تزاونو ده گلک ولات حرفاندن نشونه وان تشنیده عوض کردن بی قلنک می مزن بیدان. جبروی مدگود وکی یکیتی دموکرات رژیمتی وها تکانه فکره عمری 45 سال چه تکانه وک سروک فکره چه وک پارتی فکره حزب پارتیا بعض یعنی بهر رنگی تکانه فکرن اوی تکانه فکره حاضر ولاتی خواه بکه گول خوینه و جه ندر کرده بروی مدگود ام دکارن با آشتیانه ام رژیم خورترن با آشتیانه بس ام جه نخورترن به چک بله. ممکن نینه اف رژیما گودکاره به لبر پیلا خلق و ملتی خود بگیره به میلیونا گودا که وقت پیشیا شورش ده کلانان لجینا روزنامه‌وانان نویساند گوتن 9 میلیون در کتی کلانان ممکن نبود تو رژیم دو دنیای ده نه بعض نه بشار اسد کو کاری خوب لی مقابل دولت در دور گو برجواندی نوان دو گوتن امه چاوا زودترین وقت بحرا خوتیخن سوریه و باوری برنگکی چوتانین و دو گوتن امه بچک و رژیم نکار بی خواندن آوان گلک شاش بود ترک دبن به پشگیریا اپوزیسیون دکر یعنی رکبریه دکر یان گو دولتین خلیجی دبون یان هن دولتین در دوری دن دبون اول پیک لپیه دن پشگیریا رژیم ایجاد کردن وان جوان هبون و نبونش خورد دید اف رژیم گرگ بمینه کی بون ایران بو همه امکانی خواه روسا بون همه امکانی خواه سین بو همه امکانی خواه به تایبت و پلی هری خورد ویتو 6-7 دربا ویتو آتیب کارانین جبونی گو بپاراسن اف رژیم بپاراسن نکره بن بن زرارك مصر للجفاكر نافنتويت جبروي مخابن دوان قافاده كات قافال وشورش هات وهاتن جريكا خوا جي آشتيانا جي بيلا خلقه بو چك داري زرار بيتر بو کشتن تالان بهتر بو حبس و زندان بگومان من شورش آشتیانه تو وقت جناب نوات زانن وی قلن هات بادم تو شورش نینو قد به قلن بس وی قلن گلک اندک با ویران کرن وی گلک اندک با هجمارا شهیدان وی گلک اندک با نها همو راپورن هنن بکی مانی 9 میلیون انسان هاتی شهید کرن هاتی کشتن بهتری میلیونه که بشک جگودی خوش لاشی خو وضا کریه دستی خو شعبی خو نگی خو نزدیکی نیو ملت سوریه یعنی 12 میلیون چه بویش دروی هردا سوریه چه دندر سوریه ده جیو وارن بابو کالی خو بهتی جی کیتن
هەگەر لێکۆڵی ناسراکەن وێ ببینن وارێکی بەرخراپ لێ ئەم دکارن بێ بێژن بێ حکومان ڕێژیمێکی وەها بڤی ڕەنگی بڤی فکری بڤێ بیر و باوەریە ممکن نینە دە پێشە ڕۆژا سووریە دە ئادرێژ گۆجیەوان هەبێت چونکی دەستێوان بوویە بکوین خەڵک نەما باوەریە بۆ نەها دەبێت یان پشتی قۆناغەکە برز چێتەوە هون چاوە هەلوەستا ڕکبەریە سووریا دە دەربارەی مافین کورداندا دەبینن تێکێ hûn bêguman di vê babetê di babetekî tozekî dirêjê jî lê em ê bi Kurtî bikin pêre mixabe rejîmê di emrê nêzîkî 5 salî rikberî nehişt bi rengê rêxistinê bi di renga helan ê rikberî û xwest rikberiyê berdewam bike hebs zîndan bi îşkence zor zayıf kirin bi hezara rikberên xwe şoreşger bîrwer zana rewşenbîr nivîskar hebs û zindanê Sûriyê piyekî rikberiyê ê jê hat hesab kirin bi pir zanebûn kir hevalbendê şirîkê beşekî ji xwe ji ber wê rikberî hema hatibû wendarkirin duhem em bi hevdûr bifikirin rejîmekî wiha nêzîkî 5 salî yani yekî rikber bê yan partiyek rikber bê Camîre yan ciwanike 5 sal bu em bêjin emrî wî îro 6 sal bê manayê 5 sal bu di ne demokratiyê welatekî ne demokrate bûrandiye wê ew ê çawa dikare bi mafa baş bike piraniyên xelkê me jî destê ê îro 6 hefteye دوێ بابەتێ de em manavê we tevgera siyasî Kurdî bi her du baskê xwe wextanê em carna dibêjin tevger pir hez dikirin û em wat partî jî hez dikirin tevgerên milleta du baskê wêne baskekî siyasî ye ê ku ji partiya DPK'nî baskê wênî dinî giring li van welatên demokratî em dijîn û ji min bêtir vêna dizanin bu çend guhdanê lê dikin ê sivîl e baskê sivîl rewşenbîr nivîskar bîrwer eva komelên wan saz bikin piştgêriya wan bikin ji bo dikaribin balansekê çêkin ê me mixabin em ev baskê xwenî di duwa zêde guhelê nekiriye ev tevger gu her du bi hev dû vebin wezîfa me em dikaribin pirsa Kurdî arawa گۆمەژێرە کار کردیە وەل قاسە ساڵ ji 5 ji damezrandina partiya yekem heyalê rojanî îro em çawa çi zimanî dikarin bidin naskirin divê em neqeherin di xebatê de tu neqehere yekî got heq mafê Kurdan nînin vî welatî de yan partiyekê got mafê Kurdan ka em bihêlin heya qûnaxeke tê tu jê biqehelin nema guftûgo diyalogê bike tu te zirar kir wek tevgera siyasî yan tevgera rewşenbîrî yan agiştî a sivîl divê de gerek em nedilîbin mafê te rawa ye ew mafê rawa gerek tu bi zimanekî diplomas giştî bîrwer tu karibê ji wê derdora xwe re bidê naskirin nebêj rewşenbîrê gerek ji ber xwe bi maf û heqê min zanîbê perwerda 5 salî tekane fikiriye perwerda pirtûkek xwendî di wê pirtûkê de qaîd û naîlelebe elemîn hafz li eser ne demokratiyet ne bîr û bawerî wenda bû wê kêm zêde 5 sal rol hebe li ser me hemû an
دبینی گفتگو دیالوگی هم بکن دوی هم به زمانه که دیپلمات و سرکفتی بکن دوی هم بشینن کاربن بیرور بن چاوا دکاربن و بدن قبول کردن وش همه بهتر چی دوی هم یک بن اگر تفکر سیاسی و آسیفی دزگاه نبی امی نکاربن و کاری ایت بیخواستن به دستگرنی بکن لبيكمان هم دازنا بكرم بيجن ون رخنا يعني جرات ون بشجيري ما بن بشجيري في ما في بن وولاتك نا ديمقراط بها غير ما في ملتي نبي ملتي دواي سوريا ده هجمار وعارض ولسر عرضه خود يجي افهم بيكمان وظيفه كمين دبيرو باوليه ماذا اعمايا كنتي انا خد يوي برسارة بفي عم بدل ناس كرن برانجكي دبلوماس وزانا وبيروي تیکلی انواع به اپوزیسیون سوریه یعنی کسایتیان دموکرات و آزادی خواز را هنه؟ بله چون بگومان بشکن و پارتیای کتیا دموکرات هم نبیشند انشاد اندره سوریه دن بگشتی دو باسکن دیسا بله باسکن تفکر سیاسی کردی و آسیویلا هم دنال حدود تفکر کردی همجرد و باسکه من یکم باسکه دوام اپوزیسیون سوریه گشتی رهبری سوریه به کسین چو شخصین کسانه یان گو پارتی و هزین هنه وقت برسوا برد مدیار که مخابن رژیم که وها دیکتاتور و تکانه اپوزیسیون ضعیف کرد لواز بود لو راجي وتقلك بباجوك وتكلي دانوستندني خد زور به زحمت ببره ليه بارتي كتيا ديمقراط وهر وها هيز و بارتين اي كردي سرو بر ده قلك موفقين كار وخباطي ده جروجا بيشي ده دكو دفيني ام وبرسيونا سوريا بقشتي كرد عرب سوريان واشوري تبقرن ايه هنن ايه سياسي ايه سيفيل دفيني دگفتگو دیالوگه که خورد و هیجا و تازه دبن جبونی ببن خودی رولت تأثیرت و دکاربن دمیدان جی بگرن اما پارتیا کتیا دموکرات زو و ام خودی تکلی دانستندن بون به اپوزیسیونه و به شخصیت کسین دموکرات و به کسین مافناس و گو دکاری بون گهداری پرسا کردی بکن حوالین ما جی گرتن چه پارتیای کتیا دموکرات چه پارتیای کردی دی داخویانیا شامه ده وقت بعربیت به اعلان دی مشهد جی گرتن و هر وها ده همو دزگین و کارن ایگو پسیون دکر تفکر سیاسی حز دکر گو جی گرتن ام بی هردو نکارن تشتکی گرینگ جمافین سوری گشتی ربینن هر وها اوجی دوی ناس بکن اپوزیسیون بی تفکر سیاسی کردی نکاربن و نکاربن کارکی یان قزنجک مزن بسوریا واقع ماموستا احمد تو هولدان هنه کنگره که کردی بیتل دارخستن و لبگره که کردی چه و نونرتیا کردی دناب جواکان و دولتی دا بیتا کرن؟ بله بگمان هولدان هنه نجیرو و تو و پیر و تو جدامک دریج و تکلی دانستندنین ای تفکر کردی و جواکا سیویل هات کرن هر بندیا یکی چه بویه انجمن کردی چه بو پارتی و هزین کردی سروبرت دبون هر وها هر بندیا دوام تورا چه بو یعنی هولدانین کردا ای پارتی و هزین کردی ای جواکا وینی سیویل ده گلک قناغاره چونکی چاره سر کرن او که چاره سر کرن او غنیوه پیگنیه دوی پارتی و هیزن سیاسی کردی لباسککی لباسکی دوام جواکا وینی سیویل براشنبیر، نویسکار، بیرور، زانا و هر وها مافناس هر وها تاجر
هر وها ای خودی چه خودی رول به جواکی ده اف هر دو باس گرک زودترین دم و وقت الهردو کاربن ببانن ببنیک لجیه کی جیا نه الا لجمع راچتنی نه ام بیجن کنگره نتوی سوری کنگره کردی سوری کنگ نزانم چاوا لی دوینی لجیه کی جیا لی وگره که کردی ببی حیانی دکاره ببی خودی رول چه د چارچوا سوریه گشتی ده چه د چارچوا ناف نتوی به تباهی ده به تایبت اف هولدانی ندین کرن ای گلک پشتی و شورش سوریه و کریزا در باس بو گرینگ زور گرینگ دوی قناغه ده لیوگره که کردی گشتی هر دو باس که خود بیعه کرن ما مستوى كوندزانين شركة راگاندن نابرا تفگرا سیاسی کردی ده هیا اون وقت پارتیا یکیتی یا دموکرات بیرو باوری نوچنه به گمان یک جارا شر راگاندن ده یانگو راگاندن جکه گو قربالق تقرق خیلی بده زور رولاوی دجوارتر و زحمتر ایرو وقت جنابه و فرمو کرد گو شرکی دراد هندنه دجوار تکرن بگومان زرارکی زور تکرن تکرن برین تن کرن لاش و جواکا کردی ده جبروی ایرو بری سببه را واساندن درسته را شوناوی گفتگو دیالوگ بکرن گازم بین کرن جبدلا شهر جبدلا روتنا داوی بکرن گازم بین کرن جبو امکان الهردو وگره چه بده لی مخابن ام لسرخوا دروجلاتا ناوی هم جی بشکن جوا کرد و هزین منی سیاسی کردی جیب نافته تموتن ام گوتنا داوی پیشید بیشن او چاوا ویل هردو کرن بده نابه چاوا امید دکاربن کنگرا ایلی وگرا چه بکن زوره دبروی وکوا فرمو کرد اف شر راگاندنه دوینی زودترین دم بسکنه شونای گفتگو دیالوگ بکردن و ریتونه همه داوی دیسا جی گفتگو دیالوگ بکن یا نه بله همه بکن همه رو بکن چه درسته با؟ وی شر راوستینن شونای گفتگو دیالوگ بردور بکن لجیان هم پیل هفدو هم بکن گازن هبن هم دکاربن نزیکی هر هم لنک هر حیات راگاندنه دیجی هم گازن ها بکن او شاخ ام پرین تکلیان به هفدو گرفت. پارتیا یکیتیا دموکرات ام دبیجن گلک رخنین ما لور هنن ای خلکی جیل سر ما هنن ای پارتی و ایزن کردی جیل سر ما هنن یک جارا جیل دجوار دا جون سر ما ام دبیجن نت خدمت او دجواری. پلان سیاست آ پارتیا یکیتیا دموکرات باشیم راگاندنه ده ام دبیجن جبراین خوا ام گازینه بکن لی ام نکردن میدان شر راگاندنه ده ام دبیجن نفیده نکرد و قناقی ده فیده نکرد گرد بیر آوستانده که چطور هونا بینین دامزراندنا هفبندیان اجتماعی یا کردی یا کوونجی بشک جی باندورا خوال سر تایبتمندی پارتیا و هیا کارن هفباش کارن هفدوکری کارن همو قناقه ده اگر البر پرسی کتلم که و باشتر بشت پارتیان کارن تکانه چش خدمتی خلق و ملتی خواه چش در دوره و چه دکار به لورد کار بکه لورد کار بکه کار یک او گروپ یان چند پارتی چند حزب نابن وکردو بگورم امستما بسما اول نه ارینیا دامزراندنا هفبندیان اجتماعی سر پارتیا و نو جماورده ها بله بگومان ما مستد بگومان دکارن هر بشته هر پارتیا بشکیش خواه و قلنده ناده تو بیجه
دکارن هر بش برای همه وقت پارتیا من به یعنی بیرو چونه پارتیا من بگواره بله یعنی دکیفا جماوره ای من دبه هموش دکیفا دبیرو چونین ای حواله من دبه نه خیر و ها نابه کاری هر بش کارین هر بش اوه گو هر پارتیا کی بشه کی بیرو چونین خود وی کاری هر بش ده ببینه یعنی اون شغلت جیمه مروم نیه ام شریکان ما پنجش پارتینن جماورن بیروار نویسکار جواکا منی سویله اگر هموان خواهد جی ندی ده کار نابه ایماش ام ده جی کی ده کار بکن گو بشکی ام بیرو چونه خواهد نبینن گر حکم ته جی نکرن راست جبر و نا جبر و کاری و یک جارا حوال ما یان و بر دیار کرن رولا پارتیا یکیتیا دموکرات کم بود. چونکی اگر هم تنه بانا دسته ما وکیلی بوم آزاد بوم من کی جان داره کی جان وقتی چه کار کرده با ما کاری بود. لیت بو کاری هبش تو محتاج الهدو وگره تو محتاج گفتگو بکی تو محتاج هردو قانع بکی تو محتاج دم بکی وقتی الهدو بکی چونکی تنه نل یک لیوگره لیوگر دبی شریکانه وقتانی بون کار شریکانه کار هنه کی سوست به جارنا حیا بلیارت استاندن آستان جرچیت بن قونا بچکی درشتر به وقت پارتیا تنه گو بریارا خوار کرده بله بشرط و هنه کی کار لبر جماوار ای تکانه پارتی و به دیار کردن گو بچکی کم بیا دمه که هن بشنه راگاندن ایریشی سیاست پارتی آواز کن گلو باوری آواز صدم چنه زور گرنگ دراگهاندن ده حیات مش تبگرا سیاسی کردی یان آغاش دروی کردی بیکرن دکاری رخنا بکه بس بیکره شر هبون و نبون تنبون و نبونه ده کارکی ناکوی خدمتا تبگرا وی ملتی دیان آوی ملتی ده داویتا دبیرو چونین مده وک یکی تیا دموکرات جه دلتنگیته yani دوام هنر جی پارتی و هزیمانی سیاسی گالکی تفکرن گالو پارتیا کی وها لبشه کی وها yani partiya bir tipe bir rengi dibêşin Kurdistana Suriye'de hayani roja îro biryar cemûye û bêje pirsama wek abrayên me em cenabê te tu zane Kurdistan bûye çarqa em razî nerazî بله di her beşekî de karekî wê tê xwestin siyasetin taybet ê meydana wê tên kirin ême em dibêjin wek Partiya Yekîtiya Demokrat em dibê îro roja îro her beşek bêtirin bi beşê xwe dizane gava em wiha dibêjin hin ji partiyên me dilteng dibe بله çu beşên partî ê Kurdên menî Kurdistana Sûrî dibe yan li cînî din dibe çawa ev tê kirin ji ber wê jî ev siyaseta got em hez dikin bidin diyarkirin a got yek em bi dengekî bilind dibêjin na ji şerê wek cenabê te got ji şerê ragihandinê de belê di rexnên di ragihandinê de بله دوام نا ji destdirêjkirina beşên ê dîre belê ji piştgiriya beşên dîre بله erê tim û tim di ragihandinê de ragihandin di qonaxa îro diçin ki şert û demnî ewertenin ragihandina me gerek bibe pira li hevdûkirinê pir derbal gelek ciya şer hatiye kirin me daqurtan diye me bihîstiye me dîtiye me xwendiye me daqurtan diye ji bo em dikaribin wê beşê nekin di baweriya me de tu qezenc nadin kekê qezenc nabe yani şerekî bêmane tê kirin
لسر سياسة بارتيا ما لسر فكر رامان ايفي بارتيا ام ندجي براين خوانا لكود بين برا براين من ام ندجي وينا دجي براين خوانا نادر كذا درا كهاندني تبي بلكي ام ببینن براين ما فلان كاري فلان دري شاش بو ام شاشتيا براتيل ام رخنات براتيل يبكن ليه نكوي وار شر شر برینه چه برین چه بو گوتن کرد گوتنه کی کردی کرن ہے بگومان جناب وجی پیتسانن دبیجه جیه خنجر راحت به برینا خنجر راحت به لی جیه گوتنه راحت نابه بله دبی کلکه یعنی گوتن وقتانی کفنن ما گوتن کفن ایرو تکاری بیراد هاندن او شره به معنا ای پشتی دمه که جات لی بحیره كازي تشاوا بد مالي من دو قوتي حوالي من خرابه فلان بارتي خرابه دورا مجبور حميج الهبدو بقرن كازي تشلو سلاس بكم كازي تشلو او شاشتيا بلر سلاس بكم آخری گرک ام جه حاضر بن ام دبیجن وقت پارتیا یکیتیا دموکرات گلو شب چاوا تکرن نه لسر بیرو چونن ای سیاسی تکرن نخ ما حز ذكر بيجن افشار جناب واد بيجن شروفا بكن دفلان بيرو چونن خوني سياسي ده شروفا كرنا ما وقت بارتيا يكيتيا ديمقراط لا خطأ شروفا كرنا سياسي بشه سوريا گشتي ده غلطية بارتيا يكيتيا ديمقراط أبي كيف خوش معنا أنا ليه قرن و حوالی ما تبدأ شفتو بخوازن جي کی شاشه یا ليه هما تنه جبوني كنو دريج بجبو اما اگر بخن اف كنو اف دريج و اف خرابو او خرابو او همو رش ام بدن ديار كرن تو فيدي الميدان ناك تو الكردا فيدي ناك ام تو بهتر شارزایش ما بهتر دکون دراگاندن ده işteken. شرن ایرو yani راگاندن ام دکارن بیجن شرطور. دراگاندن ده gerek حیانی جمع تبدا بیش و دزگه راگاندن کردی سرو بر چاوا دکار به تفگرا سیاسی آسیویل کردی آوا آوه وان نقطین آوه تبدا تکی جوکه که گو ببه جمع کی باش یعنی هستی خلقی ببه گش ببه ایما ام دبیجن اف شر ایتی کرن مخابن جبرائن ما شرکی ناکوی خدمتا کرده برا دنگه ما بکن دوید باش دنگه ما بکن ناکوی خدمتا کرده هایتیه ده بلكي يكي كان بلكي يكي حزبي طاين بيجي بين عافرم هاد قالك باش بو هاد بارتي خراب كرم لباب ام ترد باش زانبن بدها كسين بيروان جويرا كهاندني عاجز دبن بيروان كردا زانا وخلكن در دورا ما ترتج جويرا كهاندني عاجز دبن بقناغ نافر قناغ استحقاق المصدر جمعتي قصدن ام کاربن سیاسات هفدو شروع بکن او یتیکوی خدمته لی اموی نابینه مخابن دجی خواه یعنی من دیتی لجی کی اجرا گاندنه دیتنت بیرو چونه کی پارتیا یکی تی هاتی شروع بکرن جبو ام قزنجی جی بکن جبو جماعت قزنجی جی بکن و جبو اون وقت بشیرا گاندنه سرو بر آبی پارتیه دی یا پارتیا دیده اونجا قزنجه که مخابر من دیتیه هم دبیجن وان برادران اون غلط دارن باشه گمرو خواه گره دنیویه ریده به سر بی ریده به و یان گو گاوت بمینه هم بگین داویجی گمرو جیوه گره به درست باز بله بی آقای هم گیشته هم داویه پیوین خواب مامستا احمد چطورا اگر گروتن اکتای داویه به فرمو ام زور سپاسیاوت کن مالاونی هم تنوا و جنابتا
سپاس بو باش وەک کۆمیتە ڕاگەهاندنێت بەشێ ڕاگەهاندنێت لە جەم پارتیە یەکێتیە دەموکرات بەشێنش دەرفە وەک مالپەرە یەکێتی وەک بێگومان کار و خەڵاتاوە و هیچیە قەدر و قیمەتێ بێ لە جەم هەر کەسێکی جەم مال جەم غەیری مال چونکی اون بەشێکیچ ڕاستیە بێگومان ئەگەر ناتەردە بەشێکی و خەلک پەروەردە ڕاستیە بکێ کارێوە هەڵ بکە ماڵاوە ئەڤە دەسێوە ساعتەوە خۆش لێ لالیە دنجی ئەم حەز دەکەن ji جەمەوە خەلک عالەم هەڤالێ پارتیان هەڤالێن خوا بتایبەت لە وەک ئەمڕابەندا کوردی سەروبەر bi partî û hêzên siyasî Kurdî yan got bi rewşenbîr û nivîskar civaka menê sivîl yan kesên serbixwe ê bê layene neşhet û baska li vê Ewropayê cî girtine gerek bidin ber çavê xwe tev di serûber pêşî em serxwe bêjin wek Partiya Yekîtiya Demokrat hevalên me çut beşê ragihandinê dîş bike çut beşên rêxistinê kar bike çut beşên ê civaka sivîl de kar bike jin dibe xor dibe di rêxistinê de dibe berî her tiştî giringiya bide çawa wê pirsa Kurdî bi kolan û hikûma û dezgehên sivîl û birêveberiya van welatan bi tê naskirin ne nakokiyên me ê got hemberî pirsa menê agiran de sivik dibe kêm dibe بله her wiha em hêvî dikin ji her kesekî bîrwet nivîskar civaka sivîl birayên me partî û hêzên siyasî Kurdî ê din de ravenda Kurdî bi giştî li Ewropayê bo armanca yekê em tev de pêşiya xwe berçavê xwe em bêjin karê li ser piyê me têra me tev da dike heger em tev di bevdûre bin û hîna hinek zêde dimîne divê hinekî dî alî mehkem em hemû hevdû re li ser piyê me wê giran bê divê hinekî din jî alî mekin lê gelo em ji hevdû bikevin îca wê ew berçawa bê wê bar wek me tarûmar bê yanî em ê nikaribin tuştekî ji daxwazên xelkê xwe yan kêm bidin yan ew xelkê ji me dixwazin bi taybet li welat îro bo divan şert û mercên yani privat li derbas dibe taybet li derbas dibe zor giring e bo em wefadarî bin bi pirsa xwe pirsa milletê Kurd ez hêvî me dîsa dubare hûn di kar û barê xwe di serkeftê bin ez hêvî me ragihandina Kurdî serûber di kar û barê xwe de bo li armanca yekem bêje rastî heya nîşmerdê rastî em deynin ber destê ravenda xwe li vir dibe û milletê Kurd li hundir dibe bawer dikim ew çav em hemû hevdû re em ê karibin li gor hêviyê beşekî ji hêviyên xelk û alema xwe bin a got ji me tev da dixwazin